Oras bisa dongan manang di diabet. Besok kami tampil Mr. Hutagalung, Mr. Manado, tongoni Mr. Togatorop, Dohot Hutahayan, mabuat lagu pujian, sangap itu hatta, pasu-pasu nang dihamus salu. Kita dengarkan bersama. Mapos mahoganut hari itangan na dohong molong musuro say naso ng diapuan na ho itangan na dohong molong musuro say naso apuan na ho tungsun hinagugo di Tuhani ingot made batam dumakongko ng pondok rohabi Nay pujianmu Tuhani nang poncot rohabi nang lilingi tok tinay pujianmu Tuhani Oma Jamita marhite-hite-hite puji-pujian itu hatai nasa lilingon ibigihamu marhite jamita kotbah alay ompetokdo jamita di bagasan ete gabi pasu-pasuma wakan obligisa sian itu hatai marsari ngerti akka partikor landogo disi mambay mo nangi ay masahat sulitu surgoi landogo disi mambay mo nangi ay masahat sudetu surgoi ay masahat sudetu surgoi God bless you all.